Perbedaan gedung bioskop ngajak tiang. Kalau gedung bioskop tempat tayangan film. Kalau tiang tayang beli. Sapunika atur. Ingat pamit kamu berarti. Sapu napi. Adiring dewek beli. Ingat. Lanjut tiang gani. Ingat napi. Beli lekar sini. Ingat. Apa lekar pengide adine? Sapu nika. Bayangkan Ben Manik pasti laes dagang lengis ya. Tunggu menek ke kebononya. Oh. Apa buat nih bu warungnya mau buka. Bu, tiang narang bapak aneh nyinga. Sing ada gak malu? Yang kau gini balu gak malu. Nah, coba. Siapa ale? Jangklong kan? Aman sing dalungan koyo. Ayo. Sud. Pancen sud ngikal nyakitang awak Jang.
manelong manampen omongan gadang sedang alang budiang didiang jani mak ngale payu bengong mapangenang yang didang palunguh cokor itu jejah dia adik itu kenyempak apa adik sudah ditawah di keteng kentan naik diratu seksema iya wih ternyata jernat kan itu kadang nak kalem oh makin yakti pak niki dodanian tiang uling kudang tiban tenonin mangin drama makin tiang ke ngayat drama ya tiang bapak tiang anggap mantan bapak tiang kira Raja Muda tiang Tuan Putri mametang lugra di tiang Ratu Beliagung dados di tiang Medaken Riki ngadak-ngadak Beliagung Ratu Ratu nemi pangen di tiang Beliagung dados kumat aduh saya Raja Muda samurat apa Raja Muda nak segar gini kenten boh gimana Beliagung dados di tiang Medaken Napi tak kena ngadi jarang beli. Aduh, ngetung Tuan Putri. Sani tak kenang di tiang boyo enten sios. Napi ke perbedaan gedung bioskop ngajak tiang Beliagung. Napi perbedaan beli. Gedung bioskop Adi tertutup. Terbuka. Adi tertutup. Top, aturin dumun tepuk tangan. Punika becik jawaban beli kewantan kan sapunika jawabannya Beliagung. Perbedaan gedung bioskop ngajak tiang. Kalau gedung bioskop tempat tayangan film. Kalau tiang tayang beli. Sapunika aturan. Ingat mami tak lu berarti. Sapu napi. Adi ring dewek beli. Ingat. Lanjut yang gani. Ingat napi. Beli lekar di sini. Ingat. Apa lekar pengede adi ni? Sapunika sedang. Ingat Beliagung. Nah, laut tadi. Apa pengede adi ni? Ragu-ragu. Adi munyin Raja Muda Sarupati Agung dia. Kesiap Tuan Putri mana? Beliagung. Titiang bayat numas napi beli. Sake maon. Titiang nuna seringangan beli. Mangdo becek-becek beli. Cinga tiang beli. Beli sampun medue rabi beli. Beli duda ni. Sampun api? Duda. Duda. Yes. Beli dini di Raja. Ingat Pasar Beliagung. Tatar nyangro Ingat. karya. Nyangro karyo. Fitrayatnya. Ingat patut Beliagung. Dibogi antar. Ingat. Adi keriring beli.
Nyangre karyane dini gitu tadi. Oh, di tiang pacang sarangang beli nyangre karario nih tiang maka siap. Kadian di tiang beli ker kerawas beli ker sarang adi ker sarangang beli ker abenang dini kan. Sing gitu tadi berani musim dingin beli Inggih. anak beli nu ingat kan ragana Napi. dini gitu. Oh, kari ingat kan di tiang beli agong. Anak musim dingin jadi tadi. Kayan beli ya dian musim dingin di tiang kalangan beli napi. Angon beli sapu tadi. Beratu. Dia anak yang ana saput kan ada. Beratu beli agong. Iya neng sapunika di tiang bengong ngedon raris pidab-dab beli agong ngenterang para sembetone driki. Pidab-dab becek trepti pasti ke sampun pemargin yadnyan beli ini pemekas pitra yadnyo memargi antar beli agong. Niko sane pengajap beline adi mangdo nyicen doa. Inggih pasti Antuk kok. pemargi anak lengser beline. Sarang Inggih. sami. Dimugi ring raino benggang. Antar pemargine adi. Inggih ratu beli agung dumugi jo mangda antar pemargine mangda rahayu mangda rahajang beli. Ya. Hidup Pasar Tatar. Iya. Hidup Pasar Tatar. Hidup. Maju. Maju. Inggih. Kau belum tekan berani. Inggih. Ngaya Matur. tadi. Inggih. Ngaya tadi. Ngaya. Inggih. Tidiang matur sok semua beli durosang beli nggih beli agung. Turun debat tangan. Oke, dan semangat tuh semetone tuh sapona piang karyone tuh margi becik tuh. Ratu. Pak. Mentu cagar. Cagar ngodiang, Pak. Ngesek semua, Pak. Luar biasa. Ratu, ampun so dramanya berak yang kali drama aja Pak bangun di arah jam muda tuh sekan gitu. Penabuh dia masih luar biasa masih ada. Ratu, napi jamang so mana gamal nih doh. Jadi, nah, ini apa ya tanya no dadong nih. Nah, makin yang nunas ke tukang suling ya. Marah dingas yang munyen suling Ratu, luwong nih Ratu ke Daud yang bener ingetin masa lalu. Kan Bu? Iya tahun 80-an Bu. Dan nak metunangan nganggo ape? Kali ngape apa sing ada? Paling agak dikayahin coba. Kaya ketukade kene cara mangkin ha? Ingat kaya metlap ke kamar mandi cek biar cek ceres gitu. Pidana ngeripi kene ketukade. Ampun kan ketukade tipe kan tunangan. Ngabo suling besik kan dibujuh bibehne nyuling. Nyelepek di punyan Jakub, tunyu nyelepek gitu. Niki pengingat yang kan masa lalu tukang suling dia kalau nyulingin. Ngigas. Sulingin memek, di memek. Ingat ang panah cuma. Ini marah nikah kan ribet sulingnya luhung yang tunangan memek pidan nyuling memek mekado tertarik gampang tapi menarik. Contoh. Nice. Jumanin. Aturan dapat tangan tukang suling dah itu. Dia top tuh, tiang je bulu lengah tuh. Padahal penabuh tiang pojok hebat luar biasa tuh Ratu. Napi ngawenan tiang bodoh ngatur orang ayah. Ki bapak ya bakal dia tiang mendramaan tuh. Niko kadiatur tiang wau Ratu liang mana di tiang bangun boleh ngatur orang ayah ngibur pada sempeton pasar tatang sarang sami yakti tuh. Dan cara timpal tiang lo kembung aduh malas nih. Ternyata barang-barang apa nganti penak, penganti kau kan marahnya pesu. Gila kau no bojen nang asal mepayas nih. Nah, tuh.
Dijo yo mageluran tuh. Dijo mageluran di jet dengengang batannya nih. Aduh, kada nak pulas bang ulung di rumah sebon. Wala jelema labian gaya yang sen geluran sen pasuang ai bane. Sing tawangit Eken. Leng duni cang begitu pesu basiagonya dituduh. Iya ratu apa jadi ngati bakal pemain drama ngajak bapak. Aduh. Pemain madramanya. Pira tuh lambis deh bungut. Yang keto antiang cang malurai. Cangkal pesu jani basiagonya dituduh. Nah, pangketo nah marah aja nate. Dam dewe ke lo. Nah, pangketo subet nyir yang dewe ke liang aturang aya lo. Semedoni jegeng lo makiring ayah suba dap mapayas mapusong pang jegeng lo. Hey, awas. Latang. Dana sama. Dewa Ratu, hidup. Aduh. Keken. Ba. Nados yang mataken. Apa? Malepidan matampah celeng ini. Apa rangit Makasiam. Nyingudiang makasiam nepokan dimpalnya nih. Kada nak seng lo pesu. Nyen kadenyi. Kada nak celeng matampah bin mani ngeliat. Jaten mula sekan sekedar penyingingatin. Saru. Dek itu wangi bau nih. Manengke. Jadi canggih deh, kenyi jadi letakkan nem kejang semeton pasakan terutama nih istri-istri. Wah cantik. Man mirip nyingale saya potong nih long nih cara cang. Wih. Nyebasa. Bas kegeeran na di jelema. Ger. Di zaman ngale saya. Tolin ado. Baka jang cantik tuh. Kewah nyingale yang saya. Kewa. Mandi jauh nyingidang. Dini sing man ngale saya. Terus Johang bede di jatuh di Jakarta. di Jakarta. Aw. Iya naliangnya cara di Jakarta. Ada artis penyanyi yang cantik terkenal. Nyento. Yuni Sara. Oh. Iya naliangnya cara di Jakarta ada madan Yuni Sara. Yuni Sara. Yen jangen. Yuni. Yuni nyen. Saru. Maksud sarua? Marolo pesune bapaan mabajurin makasiam. Adi kata? Dasulung ragana. Apa makado? Marolo pesu. Najeng. Ahit. Kengen. Bingung. Apa bingung Cinga oleng beten. Boleh beten? Batis. Benah beten mula bates dongos mendidor bates. Di dor batis ngado gamar. Maksudnya sekali gambar apa? Di dor batis bo baong sagedan do. Amat saru jelema. Kasanyi bahan mang wadah timpal mererang amah nih. Pira tuh Sidok kasar. nih ngurusin ukod Jelas. Jadi beng-bengang kopengnya dengengang matanya nih. Apa? Sing cang lah bangkyang, sing cang nyakit bangkyang udah repot saja nih. Cang neng abo, sing keberatan no. Mau pelitan bungut. Sing yang ngedang ngelabang kyang, sing yang kedang bangkyang. Ya saja banyak sing yang kedang bangkyang, maro nak ngelek-lek kira-kira nyelelek dini ditingnya mapayas. Mata. Sing tawangi tuh. Apa? Sang kala cang nyelelek ngalih ting. Ada ya? Sinyap di socang mapayas, sing cang ada ngedat pang ada grepe. Waduh. Sing jauh dia nyakit bang bangkyang, cang nak ulian asam surat, cang tawangi. Asam surat. Asam surat. Hei, emak. Yo. Ken. Adi belek panggungnya. Jelemo protes Ken. Panggung belek. Man, Panggung mau teka. terus Jelemo pas gede. Bani cang radang rudok ini. Bani lanang medemnya.
Wih, Kegen. Betekan GR. Abi. Ada wala ngomong mana? Engken. Nyan ngorang cara bungkil leng dori. Gerang salah. Toto. Adi jeng pemiyak. Ayo to penambahan sing bisa koreksi diri. Engken. Ini bapaknya tunian cang orang cara bungkilan. Begitu majalan cang leng dini tuk tuk leng dori ambil ngomong gini. Oh, engken. Meratu jetnya makinyukan. Lelaki munafik. Munafik engken. Kura-kura dari Cina belikan tri 1 kilo. Artinya? Pura-pura beli menghina padahal cintanya setengah mati gitu loh. Masa. Tapi jujur nah, Jujur engken. yang ganti beli pecalang nih ngalecang ampura pang banget beli tiang sing level saya beli. Sombong nih. Canggen dot kan ragane untuk ganteng nih. Matanya usak antang orangnya. Ayo. Nah letakkan potongan cara gerang metrik. Adi jak perawadan. Anti lantasan ageh ngalecang kelango no kuranan. Men engken. Nyi sing nawang generasi penerus jadi wanita tidak selalu di bawah sekali-sekali di atas. Men ya lo di atas. Cang didorong tetah cang tulang beli itu. Nah jadi cengang bawa di tuh nih. Jolas dengan yang beli sekan. Abi, yang ngaji Jolas. menarik gen. Sing yang ngaji menarik nak. Ampuro tonton. Asal Asane bapak ane gelem-gelem. nih mari jelema sombong ada nih. Pokoknya sing sombong ada. uang energik bagi cang sing ane calon kuran gelem-geleman. Iya dados bapak sanengangen destar putih. So. Ampura bapak yen dados uning sira wastane. Masaut jelema metakon he. Sira Arjo. sira wastan. gelebes. Hah? Bapak wayan pasak. Nggih. Ini pasti nak sugih. Cewek matri ada nih tuh. Sing Jujur materi mau yang cara nak sugih. penampilannya tangannya buka dua misi bungkung. Ye, dini nak semeton pasak samian sukses. Tasnya ngelendong pasti liu misi pipis. Oh tuh, pipis ketarango malu Len tuh. body. Yen len. Ah? Yolas dengan yang beli. Jangan pasti lacur netek beli nih. Sombong. Aja dong gelang nih aduh. Gelang. Gelang Sri Datu angon. Sorry sing hidang. Pokoknya ngajak Pak Pasak Hai, stop si milih para. Pandangan matanya pertama begitu menggoda. Ini marah lemu mato ledak ada nih. Canggih ditulung kayaknya jani. Udiang. Mumpung mai si semeton Pasak atau orang ayah. Oh. Tulungin jebos yang orang Pak Pasak pangyak nyuangcang. Yen banyak ragana nyuangcang orang hidup cangnya sederhana sing depan hidup kemewah. Jolas tulungin jebos. Ini marah jelema melengah. Lo kan moko, Pak Pasak kan moko. Adi kali ini moko. Nyi sing nawang. Apa? Sangkal mentah-mentah tolak cang pecalang gerang ini. Ngale babang Pasak ngamoko juru moko pang seimbang main. Oh simbangnya di jauh. Yen kanti Pak Pasak tuh nyuangcang pas malam pertama pasti mesra Pak. Aduh, pasti mesra. Jelas. Oh, mesranya di jauh. Pak Pasak didoron cange cang sing masalah. Oh. Yen cang didoron Pak Pasaknya Pak Pasak sangat menikmati. Ay. Kewalo. Long metimpal jelek Pak. Long nih raga seimbang kewalo lacur pang tawa. Ngacuri kengken. Yen kanti saja jangan ten ngajak Pak Pasak sengkalo. Sengkalo nih kengken. Bisa sing lah panah. Hah? Ada bisa? Tuh kengkenang gede curu gede yang natap basah angin mepalur. Aja gitu ngangi bawa di tuh nih. Ojol main nganten ke semeton Pasak ke kayang bangko perawan di lah. Ratu, ayo hitung-hitungan lo ini. Swastiastu. Woi, jak menyala baju nih. Ya nak lingsi rapik ada nih tuh Nih nawang. mulai sekan apik semeton Oh. dini. Biar jakeh jadi orangnya lanang-lanang dini tetap maton jangan menuju Pak Pasak. Ay, so. Dua milih lo dua. Sangkalet tuh becang jani ngide tulung kini orain Pak Pasak tuh banyak nyuangcang. Orang hidup jangan sederhana cuari, sing demen kan? hidup kemewahan jolas tulungin ya bos. Cuari kan. Pak, kalau Pak lengah timpal ya Pak. Nge. Oh, Rajo. Hah?
Oh, Sira niki rajo. Pak Reges. Pang berak kada nak batu makapot kasur. Aduh jam perawatan kini tadi jelemo di. Ampura Bapak Reges. Apa? Ken riwayat hidup adipun kulit. Mondo ganteng nih nah. Atau kan madona nih. Matanya jeng sadar nak wani. Aja nih bagi cana ganteng. Cang nak nengeng mata cang noleh. Pang berak pasti peleh ngangonin body Pak Reges. Boleh kengken. Biasanya cara cang, cara nyi, cara Pak Pasak, Citra White angon. Pak Reges apa ngo? Citra Black angon. Nah tapi sing masalah sing yo. Pak Reges ada bayu aja ya. Apa? Oh. Pak pecek buang sajaan Pak Reges. Nawang. Ratu. Oh. Hitam putih kulit cang. Yang ngelah panak jak blungkem belekan. Nah mirip bancang Pak Reges jodoh cang arai. Iya ratu. Adi mau jodoh yuju. Sana mangkin di tiang nunas majang ring semeton pasak sinarang sami. Hah? Duaning Bapak Reges niki calon kuranan di tiang. Iya ratu. Sapa sira makte HP kamera tolong foto jebos ni. Nah bodoh aja Pak Reges. Telut yang beli. Juari kan jelemone. Kerangon apa? Prewedding. Yosud prewedding jang di Tegal beli. Angon apa? Angon ngulah balang sangit. Cocok. Rai Kengken. tua nyen Boni Reges. Pasti mabuk nene. Ye mabuk. Yang kene unduk cang harus jaga jarak. Adik itu? Nyanan perkosa cangnya. Cak ngaji menarik gini. Nah tapi sing masalah nak jodoh kal kudian. Iya. Apa cang awenang nyak ngajak Pak Reges. Apa ngawenang? Karena bajang cang subekan tilatu. Oh. Supe liwat umur. Ah. Aneng ranang cang liwat umur sekeng ulian cang sing bahan ngalih tunangan. Oke. Pidan ngelah cang tunangan pang tawangi kewala bagusen gen Pak Reges, putihan gen Pak Reges, Yes, landung gen Pak Reges lung. Man? Kewala jelek ne pang tawangi. Jelek nih kengken. Liu cang nelang pipis. Nang dia mah tunangan menyang pipis. Kemudian sing unyang pipis melalui cang ajak cang mesuang pis. Oh. Meblanya yo nagih cang mesuang pis. Iya ratu. Ya nadi deh yang sakit beli jodoh yang. Di Jojo melalui beli mesuang pis lah. Nah, tuh. Ini marut lo mau Tenang usaha. Adi, aku dulu yang dilampis. Beli siap Adi. Ais. Gigi sama munyi beli karbit gen bon kan. Ada selebok ini deh. Pelantasan keto pang tawangi. Oh kengken. Ajak ke cang melalui ke mall pas kalau ada hari raya galungan Be, persiapan galungan nih. persiapan galung mau kedap Oh. jemaah itu di mall. Oh. Sur mau belanja tang tinting kenyang badana cang ajak ke kasir. Begitu? Neka di kasir kata nak yo Maya. Menyen Maya. Cang Maya. Iya ratu. Kudang juta kadanya cang membayan. 5 juta. Dah sejuta membayan. Mih ratu. Peskes pesuang cang ya sur cang membayan kutang cang yang andeng nak loh jegek langsing kencang putih kencang. Kutang di tempat cang ken tunangan cang pidahan tetawangi. Kutang di tempat. Aw. Agar sing tong aku tong sampah ya. Bengelah ya rencana ke ngentungan cang ke tong sampah. Adi bung. Sedet tong sampah gede nang cang ken tong sampah. Oh ngawe nang kutang ngejani beli Reges subut calon yang bener. Ais, tahu mau cari Rai. Kengken. Di subana gisi cang awak beli Reges. Oh, kengken. Gede nang baju ken awak rai. Oh. Cak ada kan orang nih. Muntu ganteng nih. Tiang patah hati tunangan tiang magadi ngajak anak aloh alena di bisanya iya subah kawin lari bengong beli Reges. Nak kelangan regane Di dah. samping kelangan pasti berpikir beli ini. Apa pikir lo? Adi dua celeng ini menggendeng. Beli
jatiang dini Bang Ais mesra saja nih. Begelut besepanang Ajak tiang nutur Mirat. Nah, tuh ngasih nih Coba jujur. nyonyo dininya beli Beli bersama. Hilang ingat tiang makideng bas kaliwat tiang kejatuh tresna Oke gas. Jak gede kan bayar beli asli reges. mabuk nih rahi Ya nak seni apa itu awalnya? akan mau pelisahan cang rayu beli reges oke gas Man, Jani bangun cang sing ngidahan itu gitu baik nih Demi Ratu. nih kengken sing makeser nang bedek pendiang oyong reges brengsek Banyak tulung anak. apa tulung no orang cang ngedat ade cek nyonyon cangnya seleka Cilemu ngai gini. dan gitu Bomonto baik nih nak. Ojan. Pak Pasek tulungin dia Yolas Pak Batis yang sakit saja tulungin di bos. Pesumannya nih weh. Penyidang beli reges di dia tulungin di bos Pak Pasek serius Pak sekan nyen ke nanggung jawab bang nih beli reges yang ngidang di dia naik tulungin di bos Pak Pasek Yolas Pak Bang Man kan jawab pasak dah. Tuh. Miratu bakat perintah Pak Pasak tiang Pak Pasek sing ngidang bangun masih dong Niki liman yang newen besek Mbak Miratu. Slow Pak Pasek. kan nyelok nyonyo nah yang Pak Pasek nyelok kelera dia Ratu masih milih bro. yang beli reges sing apa ngawenan sing Apa? bubol liman Jalan mau perawadan. sekono jolas sekono sing idang bangun Awak bos idang bangun mesti negak. Mulai Jepang Man kan Japa Pasak. Ait. cemburu reges kasihan deh lo Dua kan kali kesempatan. jaja satu jaja uli yang bodoh taken beli jaja satu jaja uli yang bodoh taken beli barengan goyang pangsing tiang enah buduh pedih Ajo yo. Muda tumben tiang buka kene Don ternyata dua. Dayanang stop Apa? Dayanang bo Dayanang ya? Maratap bepasangan bapalur kurang mesra dadana melingeh Pak Pasek kurang mesra Abi. reges Oh, Ben kembali ke beli reges. main reges Ayo. bilang kita mengguan beline Island. kita masih ragian beline sekadi tiang Kena pelet pelet bali mula lengket Beda nih marahnya mantap nih. Jang benagih ngutah sebenarnya Nyangat-nyangatang sombong ini ngada be. bon lau nih ben bon karpet adaknya jadi ternyata Mulai lemedot biar makanya punya aja. kene beli reges wih ini apa nih wow lengar beline mesina Oh, saat make sinarin bulan nyihna yang lengar beli sekadi bulan pantas ke bos bumi ini apa makanya? nyodok sinar laser nah tapi lumayan ganteng masih so Iya, nak pakai ganteng. ini bakadong bakat direges gisin jadi gini beli reges Mudian. Ngadina jelas. dia cepat di hati menjauh
ya kan lo. Main jadi bedawang yang beli nang jiwa seni beli. Main barang-barang jadi menghibur ngatur ayah tari pergaulan. Tadi Lah nanti siapa di beli? Mumpung mau beli siap ya nyak beli ngigal binyap ke bang yang beli hadiah gratis spesial beli. ada apa nih? Menginap 1 hari 1 malam Wow, di hotel mewah. di Pura Rajapati. Kulok-kulok kok nah. Jadi ngigal yang joget beli reges pengibing. Wah, ini mah Oke, gas. cocok. Tetap oke gas. Iya, nak semangat. Oh, nah semangat. Gamelan yang kan ngigal joget gamelan. Stop. Reges. Ken. Ternyata brengsek beli regesnya. Montor dua kan nang ibing. Oren ngiping joget tadi cara ngejok celeng li mana gini. Joget tuh. Dia tersinggung kan joget. Jelas tersinggung. Beli anggap jogetnya jegek langsing ore-oren nih. Kalau mudiang nih. Canjak takut mana nepokannya. Iya sadar apa kengken nih. Nak seni. Nih, Ayo, gas. yang pergi nak. Ah. Iga lapo ada nih. Adinya cara mata kapan nih? Enggak. Mesti Adi ngedegen. cek jangan ngono kenang gini yo. Maksudnya jangan lihat pengibing nelet. Nah, swastiastu. Nak seni tuh. Pedalam bapaknya bajurin. Adi pedalam. Ngiring Pak Ampura Bu. Nak ken. Tiang gelam-gelam. Belum mau sehat nih nak. Gelam. Nak ken. Asam uratnya kumat. Dan bersidang dan. Mereka dah. Mereka dah. Wah, ne mare je. Di ganteng ne ratu. Nih tuh. Ken. Adi masih ikut, bro. Ait, ait. Nih baru brengsek sandukan ibing. Sangkala ada macam-macam yang bertawang joget denep ngot nak ngigal. Nah, Adi tadi bojong. Nah tuh, marah panas bagi pengen nih. Nah, nih bojani dong. Aduh, Adi jak gernak ini dia. Aduh.
Hampura ratu darani sinarang sami. Ken. Sapa sira medue kepatut ngene kok. Sing nyangka. Sing nyangka kengken. Padahal lu yang itu kalem saja. Begitu? Adi warung ipeng caro siap bedet tadi ya. Mira tuh. Cang kadang cang sing ngigal to. Man mau diang. Kadang cang nak kerauhon. Tuh bojiriang nak gumi seni tawang lo. Dong Dewa Ajan. Ratu saja heran cangken bumi dini. Oh. Dewa Ratu ajan kalem gitu. Kalem Kemudian saja. jak wayah igal-igal puajak nyangkat angkok kena ini. Yang beli regeseng mau bisa ngigal gitu. Asa anda unuk. Materai padinga. Nah dote pemakas lo. Adene de lantasangi dewe iceno galah ngaturang ayah ngibur lantasang pasemetonan pasak tatat cara janiman kengken lo. Liang saja kena jani. Rasa mawa-wawanya liang bayu ni dewe mapan uleng mare nekad ini ngedon lantasang pidab-dab semetone ni lantasang nyihno yang pas semetonane rumaket bersatu. Nah saja bengong ni dewek ngepokin. Benar. Di samping tuh lantasanane makade liang bayune sing. Marian cara lo apa makade liang? Dadi mapane dewek tadi anak bajang adane main lantasan ngatur ayah dong Dewa Ratu semetone lanang-lanang Ratu akeh pasti ko akeh truno-truno. Ye nawangnya ngenen cara raos sebusan dini lantas si dewek kecunduk ngajak jodoh amat liang bayue. Ngaturang ayah mah. Bener. Nunas jodoh mah. Dijonying ale sebat kadirasa meli sebat di teman Maka ayo bang saja cara raos lo ketu. Turang Ye dong Dewa Ratu. bawa sang sapa sira menawi prapti Iya namanya teh kadirat. Kejaran karyo cara jani pasti ke subake para semetonan para perti sentano nih melingih jo maro lantasang persido rawuh lo. Jalan rai jua patasang Dor makin ke. Wan đòi trôi San đòi trôi Demen hati ngayah dini di pasak datar Man mepayas mekrebangan Ih.
Aduh, luar biasa Nuna sebutangan ring segegong manik mangis. Luar biasa. Baju cara lumut. Aduh. Dijo ben ngale tongos pentas kene ni maro adana pasok tatar sugeh-sugeh. Dijo ngale sugeh ne karpet kuda warna nih. Oh becik-becik dan becik-becik nih. Wih, luar biasa. Mepayas, meserung pemain sepak bola luar negeri. David Beckham, Beckham-pil. Mepayas saja limo misi tongos Banten mekrepet di tengah. Maro pengayah luar biasa, dini penyangro luar biasa. Maro neket dini tukang ngabot teh betekau. Wih, ngabot teh bapak teh napi kopi yang teh bu banget teh. Maro mulak iya panas nero. Nyiup singidang, tongos ngejang singa. Oh, limo kebus ngisi. Tapi luar biasa, inilah semangat dan persatuan ane Madan dini semeton pasek tatar yang luar biasa. Yakti yang banyak kene persatuan je demen yang ampuro niki nge uling tuni yang nigal ado dan mirangan apa nane membalik igal dia aja bungut dia ortang. Ya ibu-ibu di depan bin meh bungut nih gitu bu. Debu macam-macam bu. Yang gigit dia nih manike silit bu Benyah silet buah. Pragat je bungut ya ke tarang tege te bensi. Apa kamu panang-panang? Tak pernah kamu melihat orang yang gingsolnya 7. Nak gingsol nih bu. Makanya luar biasa ngale parkir kewah. Borang yang ditu parkir pak. Liwat ini badai. Megenep ini misi badai mederet wadah. Udah misi singo. Nih bodung diang di Bali ngidang nak kene. Apa kena ngai kene karena lacur sing, tapi karena bakti yang leluhur nikilah ane Madan tujuan rago di Bali. Yan bo bakti yang leluhur na luar biasa. Angkala dini rago mo karmo wasano, angkala di kalan yatnyo kene apa nih meraga dembaan ane Madan ngata sang atmo ke swargo. Apakah bandan sing, tapi apa karmo wasano, sasro mawasan. Eri teles Kang Putro umangun asrami ngarat aku warga. Kojarana ngebakti yang yayah ibunda. Anyangoni saking lepaning tangan tekalih apa ningkana genah swarga wang atwando. Benan ya di Bali ada nang laksana upacara pengabenan upacara pitriyatnya ngidang ulian tuyuh pedidi sinah ditu dadi Madan Suputro. Hian bo dadi Suputro ngelah perbuatan baik ane Madan subo karmo kesujatiannya sing Banten ngadoh tapi apa yang ngatar karmo rago ngadoh ane Madan sangatmo anggala boleh genas ane becik ane Madan suwargo anggala ampun lengit-lengit ngatur ayah manggil jani rago man ngatur ngayah terakhir anggala dini hebat apa mawen hebat ngidang berkumpul ulian ane Madang sangat mong ngidang ngumpul pertisanano jak mone liune yang mau membayangkan ben manik pasti laes dagang lengis tunggu menek ke kebononya. Apa buat nih ibu bu warungnya mau buka. Bu, tiang narang bapak ini nyingak. Tunggu lo mau balik bengong ngang. Dini nengah masih. Binyap dini hijau kah betena prit. Makanya kita luar biasa ampuro nih ibu-ibu nih. Titiang natan purun niki ampuro ring ibu-ibu sami sadewen riki ampurang titiang beduren bu nge ibu betenan malebot kenyal tiang duren bu duren po tiang betenan gitu melinge maksud nih ampuro titiang natan purun ya ibu-ibu karena tetap ane Madan prinsip yang di balik pria yang hebat terdapat wanita yang biasa. Yang sing ada nak mone luh nih sing ada hebat nih nak moni
Makanya di balik pria yang hebat terdapat wanita yang luar biasa. Makanya itulah yang paling utama. Bu, bapak sareng sabi di wandar iki terutama ring bapak-bapak nih ampuro niki titiang jetan ngajen dan nasihin segaro. Tugas nak lo dah hanya 2 bu, ingat pegang niki munyin dia. Ini sekenggong mense. Benatnya nawang lah kurang ingat. Tugas seorang wanita adalah hanya 2. Ane len itu konyang wani nih nyambat nak wani ngelah tugasnya. Nyakan nak wani ngelah tugasnya. Mabanten nak wani ngelah tugasnya. Ada mandeng nak wani ngelah tugasnya. Tugas wanita hanya 2. 1. Berbakti ke Nida Sang Hyang Widi. 2. Menuruti perintah suami. Apa jore kekurangannya? 2 tan. Iya noren nyambat. Iya noren membadan. Ibu udah di muka begini baru ore. Ya si Dori tua dengi. Aduh. Agak yang jujur yang dan niki panitia nelpon di tiang Ampuro bu, mungkin di Nusa Dua juga ada acara. Hari ini di Nusa Dua ada acara Persatuan Pemuda Bali untuk menjaga Bali biar tidak terpecah. Tapi titiang memilih hadir ring semeton pasak tataran. Bukan karena apa bu, karena di Nusa Dua titiang tidak diundang. Nih, mentara undang rigo bang napiang. Yang ibu ini kayak membekal batu tuning bersabar dah saat dia. Oyong. Ampuro bu diang beleseng bani, makanya dia nepuk ukuran gini. Yang Riki kan luar biasa cantik ibu-ibu. Apa nggak jadi cantik? Karena lanang-lanang ini yang yakin lebih sayang ke istri. Kita memang harus menyayangi istri pak. Serang sami yang tiang kurang dia bang dia yang berkepuro, ya bang dia mau payas pak. Jani ke maro ke beli HP parame ke beliau. Ngene ji selai juta do. Prome. Iya nggak bawa HP prome, dia nggak mah parame. Sakit nggak sembeli selai juta malah. Oh, HP selai juta, sanal popit ji 700. Kebaya brokat ji 800 ongkos nyait sata. Songket warna gadang bu. Niki brokat warna ini bara, dini warna gadang. Songket ji 1.200.000. Kulitnya selam. Percis serenut wadah kisau. Dini megelang, ngelah jeriji dasau ke dasau misi anu bungkung. Gelang nih dini selai. Dini gedang nih selai. Yang yo man ke puro muspo kalah keleneng mangku we. Aing muspo buyong krong soe. Temedon krong soe. Makanya mangku komplain asal yo muspo dari bu dombel menang numun ngeh malih bos muspo. Karena kalah keleneng mangku. Tapi yang dijang ngomong sayang kurang sayang bu ampuro sajan. Tiang dan bani mogi-mogi ngeh ibu-ibu nih wendar rikitan cara kurang diang bu meyak kengge gen aja raraman dia bu jak memen dia meyak bu gara-gara ngatur rencana zaman pidan covid kan kurang dia sing lagae tiap hari ngatur rencana dadi nikah wasane nitya karmo pujo meyatnya tiap hari yang zaman pidan penglingsir yang sing tiap hari bu Kang Wadi rain-rainnya, kenapa dirain-rainnya? Pangman ngomolas lemengan, pangman donnya mekepitan, pangman bungo mekepitan, bin besik panak-panaan, lo ngingatan, tepun atur janang medakon pepanaknya, me, nang udiang atur janang me, lemah-lengah, kajang klion ya nih, pando seng boy, adi no mau palian gini di, manas, muspo kesangah penadi nak dua, kita zaman pidan, masalahnya seng gitu. Jani kurang diang bomegai sing boman ngatur canang memen dia bore ngatur canang me ngatur canang lah mena mesaut memen dia yang orang nah kalau nengke nah jangan orang kata yang berpikir Jani bu perang dunia ketiga jadi bu une badan mertau metemah wisyo maret dengke kurang dia kata melai ke kamar pintu kaplek kang bu pedeh ke pintu depan iya ngan dijuk buat ngoyong keras ndek pintu jana pintu kayu jati nih. Iya. Ben gedean ben. Iya. Aduh cang kesiap. Ane nomor 2. Iya.
Oh, gablek. Ngudiam sih dulu. Ini solin soccer gitu. Maka pintu sing. Cuma pintu ke biok. Gablek kena kelas biok. Maka kena blok dingah ke memen dia pintu gablek kau. Memen dia pedeh. Canangnya sau ke wadanare bu langsung ke sangah menjalan kene. Umur 75 ngelah sakit asam urat. Jadi itu ngatur rencana. Yang jumah dia ngatur rencana jani mamelian bu. Yang zaman pidan ngatur rencana nganggo se. Yang jani ngatur rencana nganggo mantra. Om tamola panco pacar guru paduka ya nama swaha kitan. Yang zaman pidan nganggo se. Yang se memen dia nak melian bu. Yang ibu-ibu diki kan yang Karangasem na agak nyelengking dek bunyi. Ratu Betara gitu. Yang jumah dia ngeliat tuh Paduka Betara dia ngatur canangan tane gerejang Ratu Pakulen Paduka Betara tuh Paduka Betara ledang Pakulen Paduka Betara ngicen kerayuan tuh Paduka Betara gitu. Makanya jumah dia nganu nak kesiap-kesiap angkali jumah dia memen dia ngatur canang bulan gitu setrok Betara konyang bu. Makanya ya pas ngatur ini jakuran dia kauling kamar. Iya mau sandal tinggi kene mau melistik lengkap kene jangan kene memen dia ngaya apa nih tuh Pakulen Paduka Betara ledang Pakulen Paduka Betara ngecek kerayan iya pasti samping memen dia mekipang buang Quran memen dia seret nih ngayap nih kalau so melihat yang sing nu sing kene tuh padu sing nu gitu melihat yang so puluhan boy cang dua kene wangi Allah hidupnya mekuran namai kuritnya alis ban pensil dempolnya bungutnya balistik cang dua lain begelam cang orangnya ngaton canang engal cakal bangkau gitu cak duko itu berang buru langsung mampang nak rong telubuk kriong nyengking itu berang buru kan membawa sang itu entah siapa yang salah ku tak tahu makalah gitu irago nyeng lebang kucit ini nyeng sih goreng pesu medali do potaro di Padmosano makecok di lantai 3 balik lu ada po oh makecok itu oh cok langsung makecok langsung egen itu menyalawi potaro apa gitu mana memen aja pede-pede ngatur rencana makanya iya aja kurang jay masalah canang apa? Hah? Canang? Ngatur rencana Di mana ngatur rencana? di pelingi Oke ya cuma sih aja ngatur rencana dikenal nih maksudnya? kena yang ngatur kena yang sing aduh ini lemah soleh-soleh enggak angkala cip lajen apa dari lemone ini cip di ngaji enggak ini diangan dulu ini aliang banci kuran nang enggak mau jegek-jegek kan di ngaji ada na bocok-bocok biar selingsir kan di ngaji ibu nih banci coklat tuh mesemir agane Mas Semir engen ke bandara apa Tuban pipinnya sujen engen pangal pergi jam hilang tau cicak ngai maka lagi nanti ini aliang berkuran nang oh jegek kok iya jegek-jegek pada pecah sing ada syarat khusus ya oh cing ali jegek sing sugih berpendidikan bukan ane landung langsing sing enep mokoh tidak ane gengger cara duduk itu masalah oh nenek pasti cari ibu nih alih sih ini melipat ane muka warung ane alih sing ane gengger oh oh adik ane oh ini cari ibu nih kenapa ngalih cewek depan kaki ini terlipat gini ini madan tipe cewek properti apa pinter menjaga propertinya iya nado cara ibu nih loreng nih enggak negak gini maru mesti goyang Madan tipe cewek relatif rela untuk diintip gimana ya nado nalo ningkang mau tinggal sih mau celano do cewek nasionalis adi nasionalis pasti mengenai enggak di sini tempat lahir beta Yan Chang sing enggak Yan Chang jujur Yan ampuro nge ibu-ibu sami-sami adik-adik terutama titiang tompel paling sing demen nepung cewek merok duntut lebih terhormat seorang
menyatakan diri jijik. Cik jelema munafik. Sing munafik. Lebih luang ane di bedendot daripada dorendot. Maksudnya? Yang dorendot uling dini sampai dini mendekap. Oh. Yang bedendot uling dini sampai dini mendekap. Negalang, demi luang. Dosen di bedendot do. Enggen. Sing patuh roh nih. Adi sing batu. Melenang. Melen enggen. Melenes. Makal cing lemah lengah. Dalam bawa malu. Nah. Nih ada segegong manik manggis di bawah pimpinan Bapak Solin Soker. Maju ikan Maju genggen maju. ke hijau. Aduh. Igal Nah. dan macam-macam. Sing tetoy. Oh tentu ya dok. Sing nelen. Nelen. Pati hanom lewat. Luung je der star. Dasar jebek dia orang tuh. Dan macam-macam. Enggan. Asal bo ane madan perti sendano pasak tatar nak konyang mau wibawa. Dini kana madan semedan pasak tatar. Kajo kangin. Kajo kangen. Angan telu. Angan Telu Kecamatan Padang Bayi. Di Kecamatan Padang Baik. Apa? Pelajen boy. Apa? Desa dana angan telu. Angan Telu. Kecamatan ni. Apa? Wolawah. Wolawa Kecamatan Mangis. Kecamatan Mangis. Kabupaten. Pasang Abu. Asam. Orang asam keras. Mana? Igal. Nah. Ring segegong. Manik. Mangis. Mangnane magamal nge. Nih malu. Ye. Aduh. Dukang kena Ini nih. kawan kita nih. Nyen. Bepina ngompesan. Apa dong? Opo anan. Beli Umane jodoh. Adi Jo. Kita balap. Pakai itu balap. Bungut sih. Ya gatok aja dah sih. Kada si cemblong dah. Leng. Ring cokorde. Monas mengambil bagi. Kita balap. Nah. Yuk mengambil. Wih. Lem. Luwek. Ya. Uyang. Ada Yan Mus. Jan. Huh? Ternyata artis liu jadi ini. Yan Mus dan mageneng beli. Dingin dini cik. Egen. Dobel raga sama jiket. Tiket kulit di selam. Mana. Kulitnya selam. Siap. Ini dana belum siap dana. Ngat. Buat lip. Ya. Mungkat luklan saluk liki kali ke. Asik. Cedak tuh. Oh ya malu nengken. Jiat janju. Pak, nak gengges petuan pandai Pak. Mulai depan jet Pak. Kami jiat cantik gini. Dodo. Kamu suka sebelum ini ya? Jangan. Malu aku. Aduh. Masih song jet juga. Ini jet king. Nah, duduk kan. Oh ya. Dang kulen dang. Ih.
Gitu mengatur ngayah. Adan kan? Ente welem. Lung ya. Oh, Ternyata kalian cenah ngaben ini. engkan. Ada kejuaraan voli. Ada gitu lagi? Tuh piala di Ada. Apa dah? Ada tuh namadan Puspo. Oh Puspo sing, Oh. sing piala ada. Wajib piala acara. Apa? Nang dia sebenarnya. Acara apa? Ngelingi aja. Acara publik. Oh, mana? Oh, Engger. ya orang sana. Oh, yang sama sih. Acara ngaben. Ngaben nang lingihan nama dobi. Oh, ngaben adalah upacara pembakaran mayat di Bali. Apa orangnya? Ngaben adalah upacara pembakaran mayat di Bali. Yang yang membakar mayat kemudian mesti ke semua aja cuma itu nyel. Kadang Awak sih bungut. menapa? Ngaben sing ulah halo kita ngaben adalah pembakar mayat bi pembakar mayat. Kemudian mesti ke semua cuma itu tunyal di dian. Ngaben adalah pengembalian unsur panca maha buta. Itu dan ngaben melalui proses pembakaran. Oke, dong. Makanya di Bali itu ngaben itu lu ada jenis nih. Di siapa dong? Ya jenis ngaben itu lu ada. Apa? Agak ada nih genitri. Gini tri angan ngaben lu ngau. Aneh bagi nitri ada nih. Ne cenah sing ne maro gini tri. Ini rudaksa ada nih yan. Ayo nyanyi sing bleh. Apa? Kalung ada ne. Anggala genitri bese ngaben ane madan ulian api pertiwi. Oh, Metanem gena bo ada ngaben. ngaben. Di jo contohnya. Contohnya? Daerah Kelot, Jimbaran ada Tabanan ada Taban. sing nak bingagah. Oh. Sapo hogen ngalih pengada kan anggala ada medan kuso prenawo. Oh. Ngangkit angon ban ameng angon dasar do aben. No. Ngaben. Anggala ada medan ngaben api pertiwi. Pertiwi pertama. Ane nomor 2 ada medan api sapwano. Ne ceda. Ngangon sang, ngangon kompor, Sangat. ngangon oven. Oh. Tuh, ane medan sapwano api sekalo. Bisa kalau. Nomor 2 Apa tuh? ada mengangon ngaben api surya. Ne kencang dong. Ada di Runyan. Oh. Yang di Runyan sing ada nang ngaben sedini selele kegen ane madan bangke Sawo, eh? bo ane madan ngaben Ah. kandi kering anggala telu jenis ngaben. Terus lu ngaben. Makanya cara ngaben di Bali ben ada telu jenisnya. Apa tau? Ada ane madan sawo wadano. Sama udah nawe. Ngangon ane madan sawo. Hmm. Sawo dasar itu ngangon ngaben anggala sawo wadano. Sama udah nawe. Nomor 2 ada ane madan asti wadano. Pasti udah nawe. Ngagah nah umetanam dasar malusut tuh gagah. Tulang Tulangnya bakar. Oh. Tuh ada ane asti wadano. Man. Ada ane madan swasta. Swasta nih. Swasta itu sing tepuk bangkean nih. Oh. Paling ngalih ane madan jasad nih sing bakar tuh abena ada ane swasta. Swasta. Iya nane nak cenik lean ben. Apa tau? Iya nado ane ngaben pertama dane warak keruron. Ne kencang dong. Warak keruron itu tonen merupo maro ane medan getih. Gumpalan guguran. Dah dane warak keruron. Warak keruron. Ada ane madan ngelangkir. Langkir itu. Ngelangkir tonen ane madan kepus pungset. Hmm. Ada ane ngelangkir. Ngelangkir. Bo mewujud dia tapi tonen kepus pungset. Katanya ngelangkir. Pujut. Pang. Keruron. Ada ciwuku nih. Ngelangkir ada ngaben Oh nih. ngaben nih. Oh, Man. ada ane madan apa ada nih ngaben ngelungah. Ngelungah. Yang ngelungah tonen kepus gigi. Oh. Konen ketos gigi. Ketus gigi tonen Ngelungah. do ada nih ngelungah. Iya nih sing perlu ada nih pengabenan. Oh. Cukup nganggo kelungah jene don anim don bingin. Oh. Bo ane madang laksanan ngaben lan nyekah. Kenapa ada nak ngaben? Ya jelas untuk mengembalikan unsur panjang mau butau. Sing. Mending kan? Karena ada nak mati. Ada. Beh, dukung beli masih yo. Kengkian ngaben. Nak saya ada nak mati. Udah ngaben sih. Oh, gitu. Jadi jedot ngede yang kedua kan nih? Harus dong. Baik, dia sang cing. Nah. Kemudian nanti sedang ngaben atau upacara ngain di menanda taring. Tataring. Tataring adalah alat untuk menedohkan supaya tidak kepanasan.
Awak sih. Apa? Taring na sa madan na simul na madan taring. Taring na simul wibawo anggal setiap dayatnya di balik wanang na madan wangun tataring ngalih paduasan padancap pang. Ngalan ni simul na madan wibawo. Wibawo. How? Yen cara cie ngai tareng apa semalu aleh? Apa sih malu alih? Apa paling semalu dilakukan? Dieng ni tetap malu. Mus Belandas kita. Dieng tetap malu alih duasa tancap. Nah, ngaleh dua so. How? Sengaja ngawang nancapan. Sing. Kenapa? Hit mapan ni na maca enggae. Oke. Anggala sing dadi nang awang-awang anu taring. Ngalih nang paduasa nancap taring gitu na adane. Kenapa disebut taring? Karena Simul taring kewibawaan. oke, tuh. Man, Kenapa ada nih damar kurung? kenapa? Karena di tengah nih misi damar. Angkala ada nih damar kurung. Tegarang siap janji siap kurung. Kenapa nak dinyekah misi nganget don bingin? Don bingin dos simbol ada madan kalporokso simbol dari 3 dunia. Engkau suci. Besruan. Kenapa? Kenapa nak nganget don bingin? Man. Karena don bingin ini tegah. Angkala anget. Yang enet ngimpo. Nah, kenapa? Apa angoe nganget don bingin? Juan. Sing. Menapa? Juan misi tiok sudah malau. Yang juang yang ngotek adanya. Weh, bisa ya masih. Cang, Nah, bisa. cang ben madagon. Man. Kemudian nangani nganget don ingin metataan bantikah. Tiga mau padang tek pada madan keikhlasan. Sih. Kenapa? Karena yang springmet bas mahal. Nah, Cang bisa. kenapa waktu nang abendo manyosan sawoe banyar manyosan? Ya jelas tanggung jawab banyak kepada keramahan ini jangan kalau banyak manusan. Sing. Kenapa? Karena sawo sengidang manyos di dia. Oh gitu. Cang bisa ngomong. Cang mendagon kenapa sawo mau kapot ada badan ban kasau. Kaso sana madan putih kada madan kangin ada madan simbol wet. Sing. Apa? Karena yang don biu kadene lemper. Nah, kenapa sawo di suan manyos tuh pakaiannya sarwa putih-putih? Ya putih simbol kesucian. Sing. Menengget. Iyan baju batik kadane kunangan. Ang bisa. Oh, Singnya kalah. nah, kenapa waktu kesetan we layo ane sawo tegan aja banyar. Ya karena ditu nih madan kerabo banyak ngadah sang nih madan sang layon ditu nih madan pengiriman pengutangan anggalnya tegan no. Sing. Karena layone dang majalan di diane. Jang bisa ngomong itu. Bungut cian mulai cisekan mencacimpat lawan cek cik. Nah. Cinawang binatang berkaki 1000. Nawang. Apa? Lipan. Nih cang medakon kecil. Yang lipan mau belok ke kiri kuda batisnya. 90. Beli. 1000. Beli. 1001. Beli. 1014. Beli. Kudo. 999. Adik kita. Bin besi anggo ngerating. Jelema belok. Nah. Cang lagi lawaji kedua kan. Nah. Cinawang lelipan. Nawang. Disebut kaki 1000. Betul. Kenapa disebut kaki 1000? Ya karena siu ngapa batis nih. Iyan ada lelipan. Nepo anak lo manyus kuda batisnya. Siu. Ceng. Dua kali. Swing. 2 kali 200. Salah. 999. Salah. Kuda. 1001. Ada 1001. Batasnya betean bangun bermusik. Kena lipane. Kikung. Iya namanya towe. Nah, apa di kekah mundur? Di lemate majuan. Iya, lemah lengah dijadi-jadi nak dikekeh maju ya. Sandung nok. Kekeh maju lemat mundur. Sing. Mencerci apa? Apa di kekah mundur? Lemate maju. Mana apa? Nak ngencah di Enggak? nak muaning lencah di kolset. Tadi gitu? Kan kekah nih. Oh? Jar liwat mundur. Belemat? Maro cerere. Nih, apa orang kiban cibien? Nah apa di menek ya tuan di tuan ya menek? Lemah budoh.
Adi nak budok. Jangan meneh, dua-dua ni meneh. Jadi melengah. Iya, adi nak budok orang ji. Ada. Nah meneh sepeda. Masa cinggan. Mau tegan negara sepeda mau. Ya boy meneh jalan turun bio. Ya boy turun jalan meneh sir. Betul uang ji. Apun di majalahnya stop bos stop langsung meneh. Majalahnya stop stop langsung meneh. Oh, Apa? nah numpang bis. Adi kata Kan majalah biasa stop gitu lah. Meneh betas ya. masalahnya apa? Sana masalah numpang biasa gitu. Jelmoli. Nang orang ada di sekat-sekat di pelajar di sekat-sekat Udah sekat betul ya. Nah, apa? Kira-kira macam kleng. Gerik-gerik macam lili. Lili tuh. Seng. Masalah apa? Nak membersihkan sesuatu. Adi yuk. Kira-kira langsung macam srek. Nah apa tain belek megandung? Cuat. Belek. Ada kita tahu. Nak budo. Ini nak budak. Udiang tain belek gantung. Tahu marah bener. Apa krek-krek ngejohan? Nyambat. Seng. Apa? Nak ngegas jet. Ci di luar logika ke otak ci ngomong. Jo, itu udah kena kakak itu. Iya jadi masih ngerti cimpadan dong. Angkat ci lemah lengah. Apa? Angkat lo pelajar no kene masyarakat ini do luar biasa. Benar. Hijau cingale persatuan begini. Nah sejauh. Bidang ngidang wangun yatnyu gede-gede yang sengulian persatuan dan luar biasa. Sejauh. Makanya hebat. Hebat. Dini suge-suge nyamo nembasa tataran. Tapi kata orang cia. WC karwan lingah ne. Maro cang jadi panitia pak dijeng ngejok dicuk. Dicen pak dicuk. Dedas teteh nyuk nasang. Karwan lingah WC ini suge. Ini kan, ini termasuk WC kedua nih. WC kedua ingat. Hati-hati cang. Hati-hati. Kan buan igal aja tadi ya kan jangan ada ditabang igal tahu. Main kan? Foto men cang ngenca sih. Adi ngencana ngencana. Ngenca pada kena seret. Adi papa. Ibu-ibu ngenca di depan sedawang cang. Tuh. Resam cang sebenarnya. Simpen lemah lengah. Aku kenapa bu. Jadi kene rago mai menghibur. Menggeneng. Oh, cakapnya harus mengeneng. Dini menggeneng ji. Nah. Deuli, cing nawan geneng deuli ya. Kene dong. Aneh kan. Dia jo bulan sing kenal ibi ngajana jogati. Ini lah geneng dong. Deuli. Bo. Engken. Di jebulane sing ngena uli ibi kaje kangin kau perjalane jogati. Rap nih. Curek kesamantan. Sing, tenano biru lah. Engken mana? Curai. Apa curek? Cang iya nyar kan. Curai sebentar alak boko Deulik sing dadi nakal beli jani ngadep bataku. Sing demen neko. Ane cen dawa anjing nih seken nih dawa anjing keningnya nih. Nih kene do, aneh sayang jak kuranan tapi belum bisa membahagiakan. Ane cen dah. Lampu yangan lo. Cara tendingah di, enggan. Lampu yangan lo. Kucit. Ken. Pesing lampu yangan. Apa? Ampurayang lo. Yang geneng kan lampu yangan judulnya sing vertigo itu. Ampurayang. Ampurayang lo. Blising idang. Nyayangin ilo. Bisa ya. Ngale isen basa. Basah. Lampu Lu mau stres sih. Ane bisa we genengan. penyanyi. Ane cen. Ani udah beleleng kan? Ulin beleleng. Bagus juari tuh. Bagus suara. Gerah tau. Engken dong. Selam deh elam badang nih cara adang tau. Ane rene. Bagus juari. Gumi cara jani sampunan lo siapa bu gengsi meong nih tau. Ale udah bikol gede-gede. Sing. Judulnya apa? Salep-salepan. Geneng kan? Hati ngigel, beli ngibeng, lek-lek di sisir.
Ane jan maksudnya Mas? Bojok. Engken. The sing bagus juari. Iya dah. Gus Jody. Sing judulnya salib bang. Apa? Salib di pengkolan. Iya. Ada gigil, beli gitik, beli di sisi. The sing begeneng ada ane. Apa? Ngendot ada anda ya. Kenapa? Sekan ji bisa. Bisa. Sekan. Nona sama tangan udah sokir. Bisa begeneng ya. Ah. Mau mulai Mas, mau mulai dah. Iya, mau mulai kengke maksudnya. Ya. Beli what intro Ini what? Ketik nanti ngehang ketik. Iya, benar. Lale lelong 1 2 3 4 5 6 7 mulai. 8 ketukan. 8 ketukan. Oksigen. Oksigen apa? Jumun menjepok. Once again. Oksigen kada ji. Gelam kada ji kok. Yang mana nak gelam kok? Kayu mas yo. Kayu ama siapa dong? Tuh tong mau periksa. Puskesmas. Sang bisa mengkeki kadangnya sang. Ketik. Nah. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mulai. Hitung dalam hati kan ay. Maksudnya ke? Lelong. Tak mulai. Biar nalawan. Without melody only. Ya. Di tak. Cikin cidot ngireng ini. Sekarang maju main. Melodi yo cái bang mulai cudek. Sing yo bang ci melodi. Benden bungut cita megau. Jelema somong, bu amburong dia yang perkenalkan niki pemain keyboard yang mau aja niki mulai merekam dan bedi bu. Padahal marau aja kena bersedih bu. Niki ragane makin mengoyong di Karangasem. Di sini. Duda. Nih, mau usen bercerai bu. Nah sira uning, ibu-ibu sadewen dan jana atau adik-adik yang belum menikah, kayun ngereh rabi di tiang durusan niki. Niki barangnya kari pres bu. Yakti di tiang ngubuh 10 tahun bu. Ada ngubuh orang Apa? Ngajak. Oh. Niki asli ini Jawa bu. Di Banyuwangi, Desa Tegal Delimo. Niki Hindu Jawa bu. Nejani pun ngoyong di Bali karena ngiringnya Cilokondong Mas selama ini bersukses. Mungkin ampun medue 14 kamar kos-kosan di Sidakarya Jalan Pendidikan. Medue 4 ruko besar di Sidakarya kalih, di Gatsu Barat kalih sampun kontrak dengan mobil besar. Niki hebat dan utangnya bu gede nengken tuh. Bukan masalah, yang masalah uang utang kita bisa cari, tetapi Mas Wiwit niki orang, namanya Mas Wiwit, orang yang sangat menjaga tradisi dan budaya Jawa. maksudnya kayak gen? Niki sampun panglima mesunat, niki gini barang. Si masa kan gitu Aja nih gitu, kene nak. Engen. Mapan rago magendeng kene. Jadi mari kita tiru bagaimana semeton pasat tatar dini persatuan kerjasama yang luar biasa. Rago ngaya, barang-barang ngaya. Maksudnya kayak gen? Cibet 1, cang bet 2. Nah, Ujang Milu. lu. Nah. Nah, bet Bet 1 jangan. Oh. Berarti Cang bet 1. Oh, bocang. Maraci bet 2. Oh, tuh. Berarti kan Cang maluan tadi nih. Nah, bocang bet 2 ada cuman. Tahu. Oh, udah baru mulai itu. Sud neci. Apa yuk magendeng apa seng nih? Nah. Nah, Iya, dia dengil sih. Satwa pragat kerohanian. Ya mangku tulung aja bos mangku pun api niki.
Aduh siro nih. Yolah ngoyong. Bang tetapu. Es. 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 Sing bani. Betara sama dia minum, betara ngarpel betara. Oh ada betara ngajang pel. Ngarpel betara. Ampuro tiang siro niki siro. Siro kaden. Siro Kaden. kan kentan maksud yang punapi. Ada sing pun mangkin, makaja nganggo kompor gas. Dan maksud yang nyen. Nyen kaden. Betara. Betara tawang kudiang sangat ada. Ada. Kini caranian kini mau mendah konsing masih bisa aluh caran. Ada cewek melalung itu. Encen lagi. Begitu ngerti betara. Ngerti nak betara, ngerti betara. Bang tua ngarpel. Jadi dia ngawang-ngawang. Kencang. Irago ngajak nih. Iya saja, iya dan dua gong lah. Dua gong. Satu dua gong. Sing ngawang-ngawang lah anggilan. Oh, lah. Kali betongos. Nah. Dawo kali Sedelem. Aing palunguh haratu dua gong durus-urus medal. Titiang parakan maka kali sampun nyandos. Mina kadi sepemargan palunguh haratu durus-urus. Engke kapayu mungkin nih. Gambalan ya. Durus maungu palunguh haratu niki titiang parakan sampun nyantos memargan palunguh haratu. Len. Meme. Ampun deh. Osh. Nah. Hai. Nih, nasa kan tetap kadut nih. Galak kena kadutnya dia. Beli tetap sirah. Meratu dong ngenen sirah bocor. Ampun niki puncak iatnya mangke niki. Oh. Benyang dado sampun medalat mau mangke. Wih, gede masih munyinya. Kadang cek bisa munyi. Kenat mo ranci. Bok putih. Mekaput berlangse. Ken langse. Itu apa? Ini dong langse. Apa dong? Apa? Lamak body. Wih. Weh, kamana rantasan mangoci. Ken kamar lantasan. Tuh. Nih. Ini ranci kamar lantasan. Ah, man cara ci apa? Cang rajo cayang. Nah, cara rajo ci apa? Duh mah cai cang rajo nih. Gigis yang munyinya mati tinggal. Gigis. Tukang kibot nas bedagi. Hidup na gamal ciangklo. Maro cang Sing Pregino tua. Sing tua sebenarnya. Tumen tiang nepung rajo kulit nih kedek. Kedek enggak? Kah. Oh, kulit cange selam. Oh, cai putih. Putih. Cang metakon ken cai. Ngapa? Nah, ada jampak cai. Nah, napi dulu. Ken saktiane putih kene selam. Putih.
Ini putih jelas saktian geng. Ini putih sakti. Dijo saktian Islam. Sing guncang nu saktian selam. Dijo bukti Islam. Nah ke bukti. Mau? Iyan siap selam nyidang majonang dalu putih. Iyan siap putih nyidang majonang dalu selam. Amah ya. Ngawak ci ngomong saktian. Nah Dijo ben saktian Islam Saktian selame. Dijo. Ane selam. Mau? Mencai udang baju selam ya si maksa sakti. Cang ketang cicang pergi saprik. Kenapa kulit Islam bawa putih? Sangkal kulit Islam bawa ke putih. Man, Ubang. oh berarti sing sakti. Berarti bawa ne sengidang lekadan kalau Islam. Bawa ke. Iya. Ternyata ada taloh. Aduh, ternyata bok putih ngutang taloh. Ternyata bawa putih bisa ngekalo Islam misi ulagan. Ulagan. Apa? Uragan. Oh, jadi saluk ke mebadeng. Cara wong samar jeneng. Wait, do angklung yan ba kene payas nih. Anito bang ni bojok. Sing ada gamal yan ba kene balung gamal. Nah, Coba. Siapa ale? Jangklong kan? aman sing dalungan koyo. Ayo. Sud. Mancan sud ngigal nyakitang awak cang. Ratu. Tadi ada nas tadi jang-jang gitu dia. Ini orang nas. Nganapin ke dong? Sang rajo nih dong orang nas halus sang bedik. Napin Apa? kau? Tengok. Ternyata nas rajo halus dong. Sampun Riki kenahan. Terus. Ratu dua gong. Boleh makaryo di PLN dumun. Sing. Men dados kabel gisi. Nak sebenarnya ragane selam sing nepel. Enggen. Putih orang jadi. Putih enggen. Puan buku kate. Oh yang cang pun buku kate. Bayan cai kengken. Bagus. Bagus. Api ci bagus. Mai orang ngibur kan pasak tatarik tadi ci raja. Api ci bagus. Api cang bocok main dadi raja. Raja. Tadi apa ben lagi? Nyencing aja main. Yeay. Ini ada main. Motore ada cang. Motore ada cang sing cai. Ngacang ada sing wakene. Motor ngajak main. Nah motor nabi. Kayaknya lu sudah. Motor nabi. Pelingian. Nah motor nabi pelingan ratue. Ane duniaan dini kursi lingin lah. Hah? Sing motor Motor. Mau. Motor apa ketakona? Liung lah motor. Riu motor-motoran ngadap di jalannya. Wih. Hebat. Berarti cocok dari Raja Suge. Raja Suge. Suge sing. Adi Oh, sing. sing. Mending ke? Sedang-sedang lah. Sedang gini. Sedang panusin banyak. Maro rago teko ceria ibu. Oh. Maro rene teko langsung kene meh abe nengin ben mani ban. Pasak tatare dini tawangci. Engken. Uli je KWT. Dijo tekade. Uli Taman Bali. Bener Taman Bali nyen. Cang lau mai Taman Bali. Siapa tawang? Gede sakrak. Wih. Oh berarti Taman Bali. Mak. Bener yo man ber tang sing man. Cang nakong. Nah malu. Di Taman Bali sing ada nasi. Tadi kita Adi berak kene dia. Sangkal berak.
bakal berak lawan Ci. Engken. Ji kudo bahasa kilo jani. Pusing mana kona, dagangan ada kona. Sing mana kon? Molas. Molas. Ah, per kilo. Per kilo. Ah, ingin. Jang taruh ngama bahas. Ih, apa ajang? Nasi. Jangan aku nang bahas. Bahas aja molas per kilo. Menapa jangan nasi ya jangan cak sing aja nang bahas. Ada. Ada kayak gitu. Jangan kene- sing ngerti ngomong aja dia. Kene unduk nih. Engke, Usulan ya panitia. oh tempat biasanya. Iringnya mau dinipin besar. Pasang ruwet kene bang. Oh irengang mati. Ah, Kaden alun nak mati. engken. Manyuh sing mati nak mati. Ngencah sing man. Oh berarti yang nak mati itu repot. Repot. Adi repot. Ngencah sing man. Ngejas yang man. Makan sing man. Makan yang man. Manus sing man. Manus sing man. Cibok itu. Keto yang nak mati. Begitu nak mati. Akala rago. Nek kau sing mati. Mati ya mak kejangkar mati. Oh gitu nah, benar kalau mati orang akan malu. Ben bidakar mati. Oh, Cai ben bidakar mati maci. Yan betawang kar mati lan barang-barang mati. Cuma ada barang-barang mati. Yan manyo sih aku, masa barangnya dua manyo. Jadi kene cara. Engken. Pangado ibu raja. Aja aliang luh-luh. Nah, coba Baik. mana? Lalan. Ngalih permaisurinya. Perlu nih do pangado bareng aja hidungang diburi. Oh jadi ngalih permaisuri. Ngalih, Oh gitu. Mai aja ngalih luluh. Lalan. Mai saat sadu. Terus. Nih mara raja wayah nih. Kulit nih sing den kena embodi. Anakku yang Nih aduh. aduh beli. Dong dewa ratu. Domet di tiang nembokin anak jegek. Aduh cicing kesiap yang. Dang dewa ratu. Engken. Dumen yang nepokin tonyo. Sian orang itonyo. Tuh. Awaknya ngomong raja. Cai bang orang-orang ini. Tenado udah dia ngoren no. Muro rupan. Beda tuh. Nih, Awak lu kemudian dah aja boy. Jan. Nih ada anak jegek tuh. Di jodona jegek. Tegaran kali. Cih. Jegek. Iya. Mulu gitu mau nyenak ke jege-jege. Engken. Tiada brother. Perawakan kan, panjenengan Pak gelek. Burung Cuk. Ding Pak Dude. Si kemudian. Pasang nak ketek ben. Kesiap udah pokoknya anak jegek. Niki kan patut niki nak pasak tatar nih. Pasak tatar kan. Pasak tata. Waris Taman Bali. Oh, Kan sing gajah paro dini kan. Sing. Meneh dia doken gajah. apa ya orang Oh, ngomong ini? perawakan kan. Ini lu mik nih cien mau munyi. Oh. Kene nama lu. Ore nenyi. Ian dini semeton pasak tatar nak konyang wikan ramah Sugih. suge Ian dini nyi bisa ngomong na aloh. Ngorang nyi sugro kan bu sugrongnya titiang adak bedur ibu bidadane sesami melinggih ringsor mengerti nah ini udiang nyi misi metimpuh bin Oh, jak sing gelek nih kan. ngudiang nyi misi metimpuh Mas, maksudnya kengken? mejujuk Menuju kengken ya? mejujuk waten mbak desa waten Wih, gede coba yun. wah Tidak mau brengsek. engken Sangkol cincang apa nusuk cincangnya? No. Pasti beli brolek hidup dong. Dompel. engken Engke napi. ya nabi Apa menjujuk? Ini mare cantik-cantik. ketemu jadi tumen ketemu oh cocok Halo cantik. Bisa masih bangke orang cantik. Bangkit. rajo nih Raja. engken Cang Bonawang. Jenang nih kene do. engken Cara dangap-dangap. Bekerja bencang beli, pasti beli berak. Jadi raja kaya kan jelek kodok. Raja apa kene?
Tuh keping. uling pidannya ada tepuknya perak mengkarat. Ini bekejang peraknya putih. Ih, Aduh perak selom. waduh. Aduh. Halo Jan. Halo. Bapakmu pedagang air minum ya? Loh, kok tahu? Bisa menghilangkan haus dalam diriku. Ternyata duh. Rayu udah nak gitu. Halo cewek. Hai. Bapakmu pedagang air minum ya? Loh, kok tahu? Aduh, tubuhmu kayak galon. Hai cowok, Hai. ibumu jualan tipat santo ya? Sing bola almarhum. Apa lala almarhum? Almarhum. Kok tahu kita nama sing? Ibumu jualan tipat santo ya? Kok tahu? Ya karena aku ingin menyantok bungutmu. Kuah galon. Hai cewek. Hai, Bapakmu jualan bakso ya? loh kok tahu? Ya ini pentolnya 2. Hai cewek, Hai, bapakmu jualan bakso ya? kok tahu? Mudah-mudahan. Halo cantik. Halo. Bapakmu pedagang madu ya? Loh, kok tahu? Aduh, senyummu manis sekali. Nih. Halo cewek. Hai, Bapakmu pedagang madu ya? kok tahu? Aduh, tubuhmu ala kungkungan nyawa. Gayanya si oke, tampangnya juga oke, tapi sayang disayang. Enggak. Jenengan cara doke, kewadaan kan apa? Balas. Kan apa? Jangan cara duke. Ah. Yang duke menyotot. Kayak Oyong kan. Wajahnya mendukung, oh agat mendukung, maredoleh tiang, jeneng ne cara bangkung. bungut mereka. Bangkong aja. Jangan nak kita yang nepuknya nak lo kengken. Kengken. Rayu pernah lo tuh tertarik kan beli gitu. Rayu nah. Rayu. Rayu geningan. Benar bisa menggening. Gening. Nih liu lah gening. Ini bisa Gening ini romantis lah. Nah. Bikin kene. Halo. apa Ini itu? lah gening. Ayo Saraswati. Ayo sama. Ode. Bikin kene. Dijo ada. Di balik TV yang saya biasa. Oh. Bikin. Hari apa biasa? Ini biasa semangat. Bikin. Selesai beli membeli. Selesai. Bikin. Ayo Saraswati Ayo lah. Saraswati lah. Ini kan menakon ya. Sing gening. Bikin kene. Makita mati. Begitu mati. Mati nanti mati. Yang sudah mati. Ken beli. Naseng kengke. Adi. Naseng kengke. Sing kengken. Yang sudah mati. Bagi suka mati. Nak mati. Kengken. Naseng kengke. Apa judul gening Ci? Mati seng kengke. Ilmu sing bisa menggening, saya menggening. Yo nyi. Ingin dan ini sang sami didiangkan mempersembahkan sebuah lagu terbaru niki saking timpal di tiang mewaste Rusne. Niki kalau dadane coba buka di YouTube nika wenden nama YouTube-nya G Voice. Oh, G Jika Voice. ada Rusne penyanyi dengan baru. lagu berjudul Susi Sawati. Nunas tepuk tangan sang sami. baru. Ale Susi Sawati di YouTube. Ale G Voice. Jepuis. Nama penyanyinya Rusne. Pasti lu gendenge. Rusne Glebus. Adik itu ada penyanyi gelembus. Masa Ale kok penyanyi kaji. Ada bi. Ada aja menggening. Oh, Itu malu nih. apa? Oh, cek gendingan. Malu. Baru Susi Sawat. Makasih. Oke, bawa Ale nih. Coba dek. Itu balonku udah jadi gaul cabut ini. Susi Sawati. Susi. Tahu bi. Oke. Sebuah lagu dari dari Rusno dengan judul Susi Sawati. Cuari kan. Sing awang lah. Merat.
Ibu nih marah keles lah aja bungut cacing bebalik. Apa tekemung. Aja ya beli dong. Jangan ibu memanang ini lato-lato saya. Nah, mau penganggo. Dia macam-macam rajo cang seket lah lano gini. Basikan lan ini salok. Nih beleng luwung. Oke, soal lagu Susi Sawati. Ye. Yo. Ye. Ye, ye. Yo. Susi Sawati. Asik. Susi Sawati. Asik. Susi Sawati. Asik. Wati Susisa. Wati Susisa. Susi Sawati. Susi Sawati. Ore nih Brusno main akal trek bungut. Gendeng Pak. Oh, dia bungut Rusno drenyi. Mantu. Nih dre. Cang mau gendengnya nih. Ayah, inilah. Penyanyi kita. Mari kita dengarkan suara Bangke. Pakai mau gitu sih. Pasti dua. Marilah kita dengarkan suara daripada Klopeng tuh. Waduh, nih aja nih mau bagus nih. Bedo. Pasti dua begini. Siapa ngomong itu mati. Mulai jelema sebal. Nah coba bisa menggendeng. Nyen mau gendeng. Oh, marah. Alus manis bibi kadin mamunyi. Baih, long nih gendeng nih ratu. Cik seru. Apa? Alus manis bibi kadin mamunyi. Nyai ulun kena menyayangi. Sekadi doya ane memargi geli. Rasa suluk ngalang bakat menguku. Kadi kata waktu ini buntu. Sakit rasa yang beli jadi dengar. Pamareng rasa beli deket bau budang. Kena kejangkit duragan baline jani. Beli perak ada beli masal selang. Tiang nawang beli bagus cara tukir. Nanging tiang semua ada nengalah. Kemulau utang beli juang dadong tiang. Dadongnya rina nyuang. Juang daripada sangat juang. Iya dadongnya nyuang, cang bisa sugih nadak. Adik ada? Jani nganten. Begitu? Teko nyamo brayo nih ngabo bahas ngabo gula. Oh. Maro aminggu nganten mati kudaran. Jangan kamu. Ini mau brengsek nanti mati nanti orang ada. Gendeng duetnya. Ojo yo. Oh, pangaga energik deh. Oh, gendeng duet. Ini saling gisi tuh anak orang kesegan. Bisa Ngali- Engken semalula. Luang kena ngalatunangan jaga cara jani. Adik gitu deh. Kini subuh. Kene subuh jani subuh. Ada apa nana? Kene subuh Kene subuh. hidup Ini bisa. Yo. Madiang. Apa nih? Apa pesune? Tadi penampilan pakaiannya pada cara cang. Acan. Oh, makanah dadi liku kalau tencang. Bengong nginepo kejeke kencange. Bengong nginepo kejeke kencange engkel. Resem nih. Oh. Weh, tadi apa sini? Cing. Nyi. Kendang kan dari liku. Hah? Papai
Udah aja saya ngurangi Iya sama tadi ya. liku kita payasnya pangluang pangrapi. Ini mau batok? Di apa tuh? Ingen. Tena lek-lek baju kutang di sisi nyong meleset kene. Jari. Pengen makanan ada liku megendeng mareng igal kesumi. Ada gening. Kaden nyicang belum kan? Tunas. kan? Ring sekegong sancayo dwipo. Ayo duipo. Mani bangis, gamal dia ngebos. Saja dulu. Pusangan Duwag sayang megendeng Ning aduh. kalang. Rekesona. Apa? Kan ya bos, pusungane deodoran gitu. Raresona. Raresona. Oh. Bir, aduh. Samra gigen likune. Guys. Aduh. Adi bisik itu. Adi gitu igala. Gitu belum. Ya. Bi lemoh neratut. Oh. Ai. Ai dong. Mi. Lingku apa? Genit. Nah, iya ini marah segini. Kan begino. Lautang lo, dabang deweke lo. Woi, Tadi apa ya nih? Masa lelah. Lebih lemah nih. tuh ini banyak ke Bang Tawang. Ada Makin kene. Pak Jerung Cung. Nyonyo ngena. Adik gitu dia. Di zaman angkin, di zaman angkin. Itu mana udah pusat? Iya. Nang deg-degan adik gede pasangan. Adik gede masih kayak gini. Kamu hamil? Belek Udang bulan. 40 tahun. Apa pana Gajah. Adik aja. Ini temu lele Sebentar dulu. Ini namanya siapa? Gisa. Gisa, artinya? Gigi Samra. Kalau ini namanya siapa? Siapa? Ratna. Ratna siapa? Ratna mengali. Jenong nih jelek kata. Aduh yang sana beres, lo mau gini maksudnya. Yang bisa mengenanya. Mengenai apa? Oh bisa menggendeng. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris bisa. Yang rumit. Yang rumit ya. Yang gimana? Yang ritmis itu. Yang mana itu? Bahasa Inggris hebat. Ayo. Happy birthday to you. Bungut. Ada rasanya Ay, dua. bahasa Inggris rumit. Happy birthday to you. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Si bungut si sanglir. No woman, no cry. Lanjut bahasa Inggrisnya. Kan adi nejangi balik magene. Adik kemau nih. Tadi cari bahasa balik. Sing. Alok-alok kan. No cry. Gini duet. Ada aja gendengnya cara gendeng bahasa Bali. Nah, gendeng saling isi gendeng dong. sing lemon delok. Iya lah pakaian. Nah, dia genit cat lah. Jangan lah, udah gimana pakaian jangan. Gendeng apa aja nih? Ada yang kita pejalan nih. Jangkau pejalan. Panah apa jepit? Apa? Panah apa jepit? Panah apa jepit? Kenapa salok? Oh, yang
kene subuh agate manu madi ngadi muani gladunangan jege gati Asik. tugas nganggurit ini iluh mepakyat seksi aduh cara celeng mau enci Tugas untuk pasnya umahnya sepi, misi lampu mati irakan agak di sisi. Lima pakai jani mumpung umat yang sepi, jalan-jalan saling gisi. Kedok-kedok bayun beli ne jani napoken li Dodok. sing tau sing kening ni oh. Kuning nak nenek. Tonen ragat oyong siap kedok-kedok bayun beli ne jani napoken li Adi sekadang nyinyek ini ada pekat punya. sing ragat nen li mana de beles maragi si beli Naik beli jumanin janit yang supermarket terganti. begitu kayak lo Kita majak lindung beli. adingin nang buka gade sesapi beli ngintip ulin duri cit adine misi blueberry Lemah. Masalah ada jet mesti blueberry. Ngai-ngai kan beli. tepuk ungu nyangket Blueberry. Lemah semua. Wah, sing apa? Orang beli. Uri bek ragu. Apa? Sing apa agak uri. Lirik. Uri bek. Lirik. Uri. Li di malone. Li mana malone? Berene. Jet ada. Sekarang bisa pesing. Adi bepina. adik-adik pipi adinginang Adi nginang padahal awak gede adi nginang. Adi metakon malan bagus. adik Bisa. adinginang Adi kan? adi Magening. Oh magening. Oh. Adi magening. adinginang Cupit ini oh. Nah. Nyonyo hilang. Adi nginang buka gade sesapi beli ngintip ulidu jet adine kemau main. Rasane kadi mengipi laksana ngajak beli. Tugas ibi saling gisi. Layar pesan basah. ama Nak magenyek. Tenggelan pang sadar di dia apa ya petang. sila mo cara ko Cara nak kerauhan gitu. di oyong malu Bangke aja lah. bangke hijau Bangke. Adi ada bangke kalau barang ngaben. Cara tuh beli. Cila kau nak tu. Kena ngamol. aduh kuang pengiring ang gerakan itu Aduh, dia warna. Bisa bawa pungkat itu udah beli. Mirah tu. Cang jejak cang ngencak. Ijo katonang biasa nih. aduh taro maro dadi rajo jadi di kene dadi ne Ijo katonang biasa. Aduh. Ada. we maro dadi rajo jadi ngonon bias mekenge Ada kepepet Jadi rajo. Panyake sing nemen lah rajo kene. Nang wong memburu nonang bias. antara jeneng topi aja ando aja kulit paduh Betul. Kan malu di biadi tepok di tu di umone nak ngudiang doh. Nang yang beli tuh. Men tu dua gong.
orang Udiang no. traktor. Adi jang nisto kene do aku ngerato. Makajang do agung sugih. Oh, Makajang do agung bagus. Man? Presiden Buddha do. oke. Nyen, tang. Nyen. Gus Dur. Oke. Atuh do agong. Nek kengken carane ternyata nekat daken awak di anu. Ratu. Ya cuma jane anakne anggo gigit biasa. Nek cekek nih. Mami Ratu. Ratu. mulobor Cing kene. kengken. Sejarah kanu kene. Nah, main. Sejarah. Bang Nawang kengken sejarah. Sejarah. Kengken sejarah. Yani kan sudah nang bias. Oh. Mulai mapan negakin sepeda. Oh. Beda? Pangsing si penan ngisi sekop nih aku ngelapin sekop. Oh, boleh deh gitu. Aku nanu. Gitu. Lacur sang rajune era tuh. Eh. Adi jak kedasang jaler ken kulit rajun. Dora orang. Dora. Dole. Oh, Ratu. Miratu ternyata cocok pegawai bangunan. Nih igo liu jeung. Ya weh. Aduh, ngeri jangan poan. Adik ngeri. Ngeritik ternyata. Sangkal babak kang. Oh, Kenapa? kenapa dong? Sangkal cing sama nasi semang-semangan. Hah? Dan ci magae. Cang babak ini nangga pupah ngalap nyuh ngalian ci. Oh. Mih rajo ngale upah ngalah nyuh. Ngalap nyuh. Bener dini nyuhut lah kan di dong rajo ngalap. Begitulah. Penani tiang nak perlu masih kenyut tegal tiang idah ngalap di kudapun. Yang ngalap ono-ono kan halo. Iya, lapon pada kayak Kalau boleh kengken. Mau kan nyuh aman-aman sing perlu. Nyuh tubuh. Oh nyuh tubuh. Ah. Ancang-ancang nih. Asana ni nak dana ni banona rajo ni Ari dawang dana. Iya jelas makajang tepok cang bang di baju di banyak sikot-sikot ada makajang. Tapi di tiang dot masih nunas. Dia baju. Ah. Beres. Oh ya lu. Kan bares tuh. ini Ratu. Belah baju oh. Gue tukang jahit nih. Cang kejumunan cang ini. Kejumunan cang ini. Nah. Apa ya karang ngonyi? Emang benar meliang. Ngoyong. Saya ngapa meteran. Ah. Kene. Oh, sikot malu. Milu nake baju. Milu. Beres. Kengken be jembah beca. Oh, mondo. Cang apa mie? Nah, lu mau cang raja. Jenang raja. Dia waktu mie hijau. Oh, masih sikot. Anu Terus mana? lantang. Landang lengan. Landang lengan. Lantangan. Lengan. Adi lantangan Penean, lagi Bede. penean lah. Apa? Tangan ada lah. Gede nih jadi gede. Oh, gedenya jadi. Yes. Dayan. Jokan nih, jok engkeran nyambung nih. Lu angin ya. Kayaknya carane. Jadi panjangnya lah. Panjangnya mau. Boleh panjangnya. Yang nunas baju ke kengken aduh gitu Kang Wang jadi panjang nih. Panjangnya nah. Oh pas Bawa. Kampung sadek lo. Biar do nama bede. Bawa nu. Aduh. Nen malu. Dayo. Dijo cang nunas penglukat len bejenang buuk laksana buuk. Tawang raja lacur Nih ngelek. lagi aku ngomong. Nih danyuh, nih mie. Betawang raja Weh, lacur. dan pula raja luar biasa. Adik kedong. Kayak warna danyu batok Jawa itu. Aja nih. Pinyep ada nasi kotak, dudu nasi diolas. Adik gitu. Kulit jangan bertekangan. Adik gitu. Sedune kulit jangan anggur dia. Beh, bos maji ngalah kulit. Kengken. Gua sudah ngelaktor konen manus nih. Aduh. Aduh, pergi no. Aduh. Dan manis semangat bangun kamu langsung ke tukatnya susut batisnya. Apone susut? Batisnya? Sing ada batis mah susut. Man? Manus ketukade. Oh? Tapi susut sing misi ya kakek kenal lah. Bo. Dua
Mangkin niki nak meyatnyo Nyo ne niki, ngene ne takena. Malu iya. Ulang-ulang. Gusti Patik. Gusti Raja. Raja. Raden Gusti Jongkrak Mengkarap. Sing yedo Penyen. Gusti Raden Jongkrak lapuk. Cocok. Takena niki Yen sih. kene model Gusti nyi subanyuang rai. Ratu halus mungut. Nah, kene. Yen cang sugih api bocok sing goban jange dolil. Man, Kesugihan jange dolil. man dunian orang sing sugih kanthi nang bias menek nyuh metekap. Sangkal rajane sugih ulian apa? Ulian apa? Ulian menek nyuh, ulian traktor, nonang bias. Apa tawangi? Iya katas kekes. Adi domet cedepo Raja koreng. Masih manggat-gat pada raja ini. Cudat jadi kene lo. Nah, Ilo kita ya buat beli. Mapan ada karyo mau. Karyo jani ada nyaman rago perti sentano ane madan Sajo, pasal sajo, tatang Bi. nguangun yatnyo jani madan pitro yatnyo. saja. Irago lan yani dabda pengatur ngayah mapan sejero nang yatnyo utama apa ane madan untang yatnyo utama. Apa? Papat dasarnya. Apa sih? Apa sih ada nih madan kemauan. Dua. Ada nyet apa sih? Saja. Oh, Nih nomor 2 ada nih madan kemampuan. kemampuannya? Ada pipis apa sih? Nah. Nomor 2 anu nih madan situasi dan kondisi Maksudnya? bepatuh hitungan jak mekejang apa sih? Situasi beluung apa sih? Nomor 4 do ane madan irago tuh ane madan nganut ane madan sastra. Dewasonya apa sih? Sasihnya apa sih? Dauhnya apa sih? Mapan di kalana meyatnyo kene ya rago ado mah yatnyo tetelu di gumi. Apa tuh? Ado madan raja siko yatnyo. Ado madan tama siko yatnyo. Ne paling utama adane satwiko yatnyo. Kengken caraan ngali satwiko Nah, yatnyo. kengken caraan. Rikalan rago ngeranjeng mai ane madan ke bale upakaro. Man. Bo rago margiang satwiko yatnyo. Kengken Carane Kengken kengken beli. memunyi manis mesemu bingar. Do. Belajar rago metakon. Do saling jong. Nah, mau gengge kabar mau dijong mau ngoyong jani di Badung men kudo mau ngolah nak ceri segar konyang mau munyi manis Gitu. mesemu bingar Mesemu gengge bingar, gengge. belajar rago mekenyem yan bong ranjing bali upakaro mapan nih adane indra loko sesuarga nih bu adane sing dadi ujara pekas sing dadi ngawe karno sulo sing dadi dadi ngawang, ngojar ngomong. agangsul nyacat sing dadi memisuh sing dadi memunyi kasar-kasar keras-keras sing Man dadi yang tepuk lantasan musuh itu kengkenan. nomor 2 jalanan Kengken tuh. setunggil ngayahang betaro Maksudnya? Rita kalau ragu ngatur ayah untengan ring leluhur dong ngeramang Do yen aja ngeramang ngayah. musuh. Iya rago kong orang nih sing cocok berarti buang rago ngayah betaro bahkan musuh. Oke. Tuh madan nomor 2 nomor telu Nomor telu, dong hitungan pocol mebati Ada. Kengken sing hitungan. maksudnya Ijo manundong sing hitung bocor. Iya, harus tahu. hitung pocol mebati kan Kengken. dan kalau ngangun yatnya kene dong hitung pocol peh ulian nyaman rago pasak tatar ngangun yatnya rago benernya man ngajak tamu rago bener man rago megai sing indang megai rago bano pocol rago hitung Pocol, dong yatnya. hitung pocol hitung mebati kan Mebati. ore no meli kunyit kucet tulis so Oh. Cuma ada ketongan anak-anak. engken Oh, kengken beli. Beli kucet guleng gak ya? Terus tuh anggalan nih madan nomor 3 nomor 4 ada keucapan deng hitungan tuyuh Maksudnya udah caro hitungan tuh yo. ye mau caro munyi maro rikalan jani beregoman ngatur ngayah Man. kengken sang leluhur mau bawasan Kengken. idewo perti sentano pasok tatar ne jani melang yen dewo ngayah nah donyen dewo ngitungan kuang lebih di bumi ne jani bapo memeng ide tulung praga dan nyen yatnyan bapo kalawan meme rias tu nyen kuang dewo sat mako yang beli dewo ngitang ngangun yatnyan meme jak bapo pragat ban dewo sinah ditui dewo mani ngelah rezeki luwung ditu nyen doa meme kelawan bapo pang sajo nyen dewo dadi perti sentano sajo rireh sajo sidi sajo sukses
Iyan botulus idewo ngatur yatnyo sinah luwung masikel bakar dewo. Pengaten lantasing yatnyo ne jani. Lan ngerasi tiang rago jadi dadi nyamane nyamo dini tuah sido ngerauh ngerasi tiang yatnyo manda sido ngemah ngehekat kertan lanas lanus sakeluarga paras paros asana aputu pan arebat asesana sige aratulan nisan sami rauh riki dumun di tiang sengatur raya menawi tewenden iwang atur pelaksana di tiang dikalan di tiang atur raya di tiang ngungsur agung pangapura di tiang saking Cilekodong Mas di tiang tompel Di tiang soker. Yang perak. Di tiang kembung. Di tiang cabla. Kasarang ada wiwit taler segegong manik manis kelungsur mepamit melarapan anduk warama sati om sati 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 om alon-alon sumtok di tiang kesana